Together as one, Lucky Dube, ke metsotso e le somele bongwe go tswa kwa ureng ya boraro. Re gorogile Nelicious. Ke rona ba Letsatsi le sa leng re kaela mogaitso gore re tla bo re sekaseka dipina, re sekaseka le seabe sa dipina mo kgololosegong, seabe sa dipina mo mothong yo mošwa segolo jang yo tshelang mo centuryng e re leng mo go yone. century e le mo go yone eno e tswa kgakala, history ya yone e humile thata, ena le matlhogela a gone jaanong jaana re buang le yone, re bua le matlhogela kgololosego, re bua le matlhogela a jadilweng ke ba fetileng mo pele ga rona, mme ba ne ba opela, ba ne ba bua ba opela go le gantsi ne re fa ha re ga o bala history ya rona wa go lemoga gore ne re ha ba leka go ganetsana le puso ya kgatelelo, melaetsa e ne e tsamaya ka pina, melaetsa e ne e iphitlhile mo dipineng, kganye le no sihela e le go ganetsana le mmuso wa kgatelelo le wa tlhaolele. Re gorogile tle wa se dumela mo malatsing a mabedi a ntse a feta ntse re keteka letsatsi la kgololosego mo nageng ya rona ya Aforika Borwa. Re ka kwano mo Northwest University, Songs of Struggle, Voices of Tomorrow. E tla re fa re boa ba tlile gore utlwisa gore goreng re tshwanetse ra ba leba ka leitlho la gore isagwe ya rona ya pakasela ya phatsima ka ntlha gore ke keteledipele ya bašwa mo setheong seno sa thuto. Fa re tswa go rekisa B Major o tla re tshwarela tsone ka ko, fa re tswa go rekisa re na le bone mo seraleng.
konka bokamoso. Bona phokoletso ya 50% mo mafureng. Dishelfo tsa mabenkele a rona di tletse ka dijo tse di sa itekanelang. Gantsi ke ketefallo le ke go itse dijo tse di siametseng ba lelapa la me. Tshedimosetso e mo dijong tse di phutetsweng e marara ga e tlhaloganyege bonolo. Ke letsa ekete re ka borena le matshwao temoso a kayang seelo sa letswai, sukiri le mafura a sa itekanelang mo dijong. Re na le tshwanelo ya go itse se se mo dijong tsa rona. Tshegetsa letsholo la matshwao temoso a bewang mo pele ga dipakana tsa dijo tse di sa itekanelang tse di mo diphuthelwaneng. Saena boikuelo kwa heala.org, HEALA.org. Mo dikgwetlhong tsa loso, bopelotlhomo e a e tsayang gompieno ke a mofuta mang shapuze da utiaka nna ka lebitso ke Offense Mogotsi. yes Offense Yeah. ha o batla betsa shout out pele ga o tla tsena mo di kganyeng shout out go gae go makriza bo mamang ba reditse I won't talk much, my shout out to please. ba tshwantse ba itse gore wa kharatla ba tshwantse ba itse gore le di challenges kgotsa dikgwetlo tse o ka tswang go samagana le tsone mo Northwest University wa kharatla ke ka mone ke re o ba itele shout out le gale a re tswe mo go eo o ntse bua ntlha e botlhokwa ya gore mo kharatlong o gatela pele a wena o bona isago ya Africa Borwa kgotsa the future e solofetsa segolo jang mo go lona jaaka ba re ba lebeletseng jaaka leaders of tomorrow a wena wa nkutlwa sentle yana a wena jaaka mosha o bona kharatlho ile le mo go yone e solofetsa gore isago the future ya phatsima segolo jang re lebeletse mo go lona gore ke lona ba le tlabong lo tshwere beitene ya ka moso ya ka gona re le basha ya isago la gona le future ya ka gona re le mokgatlo mo isago go se re basha re na le passion wa bona ya go re ka tsuletsa mare a ke re yanong es mokgatlo wa rona wa EFF re na le di limitations mo governmenting and mo isago like na le di limitations ya ka builo re tlotsa lobaka gore mare yone e tla democracy e favor le tswele pele mare tlo tsa sebakanyana. All right, are bue ka discourse ele pusha ne as the activists re mo go ena yana as the activists re mo go ka songo ele pushang mo skolong go kharatla mmogo le baithuti ba bang go sa kgathaletse gore ke ba ba wela mo mokgatleng o feng jalo le jalo go bopa Africa Borwa e ka moso re ka reng re na le bashaki ba 2026 maungo a bone kia rabo go ya ka rona re mokgatlo wa EFF re shebile fela gantse we promote education so our struggle no ya re ntse re shebile fela le LTK re netefatsa gore we impact of education on basha mo Africa Borwa. That's why we find in the EFF rally cardinal pillars, the 7 cardinal pillars of the EFF. We promote education, free education. That's why we can mo pin engwe ya rona mo EFF rata go pela re pina engwe bare e Cuba ba funa mahala South Africa se apata. But as the EFF we want to impose or imply that mo Africa Borwa as a black child o tshwanetse go nna le free education. Mare teng fela fo mo buang ka gore
Cuba ba funda mahala ke a go bua ka Setswana ba funda mahala South Africa go a patelwa Africa borwa e exporta baithuti go a go ithuta ko Cuba gore batle ba kgone go dira medicine wa reng ka ga eo gone ba ntse ba ba isa ko teng but Ka madi. ka madi a di taxpayers garagana le wena marano go a lebeleng gore ba sala reng ka ba salang fa ba re ba tla tsweletsang botshelo ba bone ba tla ibethera yang because ba ontse ya re tshwane go a le ngwana e leng gore o golela ko family gore ya ikgona go a le ngwana o sa o gola go environment ya ikgona ngwana o tsenang ko private school ngwana o tsenang government school ha ba tshwane mo e leng gore la ra go bona ba go kwala ha ba kwala go tshwana because this one has the resources and materials gore a tla tswelele pele but the one o leng gore o itsena fela ba ke itshwana so ke itsene se go magae gana le opportunity ewa and gana le di resources tsa go apply la gore a yo Cuba we find mo go yo sona le ena go a le maranyana a se ditlhaeletsano e leng gore a rare ngwana o dirisa go apply ka online go a ngwana le gore a kgone go reka data and we still believe in that and ha gone pa kantaring because we can see go a di pleke tse leng gore metse selegae le gore ya palelwa re make sa e buifela ka maina thank you wa itse mo ke le moteng ha o bua ka ngwana yo a sa kgoneng a senang access a senang di resources ke ipotsa gore yaanong ko teng jaaka batho ba santsaneng ba le basha re eletsa go addressa eng re eletsa go addressa go mo fa di resources kgotsa go mo empowera go tswa mo in the future re ga go sa tlhole gona le ngwana o ke ipotsa fela ke go botse potso le go pa go ya raba ka gore o bile se se botlhoka thata o bile di a thote mmogo o bile go re eletsa go mo inspire or re eletsa go mo fa di resources tseo so ke tse pedi tseo tse leng gore di botlhokwa thata so rena re imply di le pedi gore ngwana o na re mo fa an opportunity gore a kgone go apply e bile re mo fa le di resources tsa gore a kgone go etsa okay ra go utlwa ka songo re bua ka dipina weso tsa Kgaratlho re bua ka mantswe a ka mosho ke fa re le moteng Northwest University re na le NWUFM re tla ka tlhamalalo re ba hupeditse gompieno bo motlana ba me re taboga le bone re itse Mosodi FM konka bokamoso se ke dia boa the Royal Afternoon Drive re ka kwano Northwest University kwa bokhutlong fela re tswalla re lebe go wena re tswalla gore fa re konosetse tema ya gompieno fa re fetsa fa re sobokanya bana ke bua tsana ta bona re bonte bela fa re konosetsa re sobokanya ke di takeaways tse feng tse le reng tse tsonetse tse pedi fela tse tharo tse o ka reng tse ke tse ba ithuti le mo Africa borwa yo re ditseng gone yanong yo yang go itseela tsone ka di songs of struggles le lona jaaka ketapele ya kamoso ntlha di le pedi tse re batlang gore totobatsa ga re bua ka ma-Africa borwa le baithuti re moithuti mongwe le mongwe mo Africa borwa o ile gore a ka tswa itemogela matsapa re batla go netefatsa gore rona re le EFF re teng mo ditheo kgolo mo Africa borwa go nna teng mo go bone re ba kgone go ba thusa gore ba kgone go dira tsewa le tseo tse tla ba di tlhoka sa bobedi we are heading towards the local elections tsa the EFF and not even if EFF but local government elections so rena le EFF ra kopa gore mosha kgotsa motsadi ko le nteng koa as we embark on these elections kopa let's the right choices on voting for the right parties tse le gore di tlo kgona go thusa mosha not only me or motho mongwe but as Africa ka bophara gore re kgone go tswalla pele ebile go na le tswelopele mo African wa sha o batla go loma sengwe ke mmone gantele o batla go latlhela sengwenyana ke sa o sia alright mo se o tlhokomele gore Northwest University ena le baithuti ba tswa di provinceng tsotlhe tsa Africa borwa jaaka khaitsa di a rona ha a tlantsa sa re utlwi go ra gore go gongra go etsenya Seesemane go ra go etsenya le Sezulu le Xhosa fale for gona mfoteng me re tla be re loma ka Setswana o re itshwarelehela ka Seesemane se tla tsenang ke ela gore tsebe di utlwe ka bobedi ke one e o bayo a ke rontsho re botsa gore re tla opela leng slogan ke seo khaitsedi yake o se se utlwile ba setse ba bua bo khaitsedi ya rona gore Africa borwa re lebella e ntseng jang re le ba go kantorong ya dikgang go amogela selebo sa ura ya bone ke go leboga
Oh yeah. Okay. Re tshwarele jalo kgaitsedi ke ra gore ke isa fa re boa ke kopa o tsibogele ntlha ya gore selo se sa go lapa mo basheng a ke selo se setseng re se tlwaetse ebile ga re se tlhole re na le leano la gore letsapa le re ka lwa jang le lona ke kopa o itsibogele fa morago ga dipapatso tse a re rekise mogaiso fa re boa re gatela pele Major o reditse Motsweding FM konka bokamoso mo dikgwetlhong tsa loso bopelotlhomogi ke kgomoso ya thuto se o slisediwang ka boipelo ke lephata la dithuto la SABC re mo Teen Zone mme gompieno re lebella go tlhoka boroko mo basheng gore selo se go ama ka tsela ntseng jang jaaka mosha ebile o se lwantsha ka tsela ntseng jang re leditse re amogetswe thekiso ngwaga di shumele borobongwe mme o dira mare matlong wa gao ke ene yo re kaelang ka maitemogelo a gagwe re amogetswe selo se sa go tlhoka boroko a o ka re setse se tlwaelegile mo go rona thata mo basheng gore maano a go se lwantsha setse re ineetse re tla bona moshito o tswela pele re tla bona go pele gore re dira jang ka ga sone Bien. Et yeah. Bien. Yeah. Yeah. Go sa robale go ama ka tselentseng jang mo dithutong tsa gago Yeah. Wow, it's it.
kgaitsedi ya ke re kgwa mowa go senene mme tla re fa re boa ka nako eo Nelicious o tla ba tswelela pele le wena ke a solofela mogaitso le ene ke karolo ya semo go 0738111659 mo di WhatsApp tsa rona re mmogo re mo metsotsong e le 14 e dire 14 go a go ureng ya bone se ke dia boa 306 afternoon drive re ka tlhamallo ka kwano mo Northwest University nna o reditse go tla go utlwa gore fa re tswelela mo ureng e latelang re seka dife. Zone ke ya SABC Education mono motsweding FM botlhagisi jwa gompieno ke jwa ga bonolo monaisa me a romilwe ke Frida Tlhapane gore a re tlhotlhele yone re go feo yone re lebeletse go sa robale mo bašeng re lebeletse gore go ka go naya ditlamorago tse di semonate tse di feng ebile go tlholwa keng go tlhoka boroko ra tlhaloganya gore bao ba ikgoletseng gangwe le gape fa ba sa robale ya be le eng mme bašwa bone re tlotla le re amogetse thekiso mme re tswelela pele le ene fa re boa ka fa Konka bokamoso. Captain ke batho ba tlhokang
batho ba tlhola ba bua ka phapang e leng gone magareng ga buka le fa o tshwere cell phone wa tle o lemoge phapang eo batho ba tle ba re fa o tshwere cell phone e kete o sokola thata go tshwara boroko kgotsa o nna o rototse matlho sebaka mme fa o tshwere buka wa kgona gotsa wa tle o e lemoge mme ga o shebile go ya ka wena fela maitemogelo a gago gore ya ha ile gore e teng phapang eo re tlotlele ka yone o borulela gore go ya ka wena e ka tswa e ba ka keng. Okay. Yeah. Go ra gore so tshwantse se go rute sengwe re ya le ditsala tsa gago tshwantse se go rute sengwe gore boroko bo botlhokwa la go tshwana ke gore le mpane le beteng ka dibuka go na le gore le beteng ka di cell phone go na le batho ba go na le article eng kileng ka e bala e bua e tlhalosa sentle gore so se bakwa keng gore le bone la cell phone ga ke go tlhalosa go ya ka moitsanape le bone la cell phone le raya boboko le re go ha go motshegare kgotsa le raya boboko le re ema o dire thata ga re ise re robale go na le molaetsa o le bone la cell phone le o romelang go bobokong jwa gago ke ka mokgwa o feletsang o sa robale mme buka ha o e bala e tsaya e romela molaetsa wa go repa wa go iketlisa tlhaloganyo go nkgatla ka gore ra dumalana re ya molaetsa wa gago wa bofelo o tsayang o isang go di-teenagers tse di tshwanang le wena ba ba nang leng go dirisa di-cell phone social media bosigo ba itlhokisa boroko molaetsa wa gago wa bofelo re tswale All right. Ramogetse a re tswa le fo yeah. All right. Ba go tlile re amogetse ra leboga o robale gompieno le bokutlo jwa beke bo bolele jo o robale re ya o robale o tlogele go nna zombie re a leboga o nne letsatsi le le monate yo ke re amogetse thekiso weso ne re bua le ene a bue le thaka tsa gagwe re bue ka go itlhokisa boroko jaaka basha me janong a re tswa le sentle re bitse thuto le hihi e leng psychologist a tle gore re shobokanyetsa yone dira gore ba itemogele diphetogo mo nakong tsa go robala kgotsa psychiatric rhythm ya bone ke ya fetoga ba fitlhela ba ifitlhele gore
ka diranta di le tharo di gotetse re mo metsotsong e le lesome go tswa kwa ureng ya bone e tla re fa re tswa ko dipapatsong re tlile go tsena mo puisanong ya rona ya bobedi e akaretsang deputy dean professor Gilbert Motsathebe make deputy dean ya teaching and learning in the faculty ya humanities ga se ene fela ona le o thusitse Moanatlala ke motlhatlheledi wa dithuto tsa tlhaeletsano nna o reditse fa re boa re na le bone ka kwana re Motsweding FM konka bokamoso ipaakanyetse big brand sale ya OK Furniture gore o nne le tšhono go gapa e nngwe ya di-Toyota Vets tse 15 ge o reka e nngwe ya dibrande tse di tsayang karolo
Professor Gilbert Motsathebe o teng ka kwano go akaretsa le motlhatlheledi o thusitse mona tlala ba gone ka kwano bo raitso madume ke yao re lo amogela ka pula lo ro amogetse ka pula madume LTK ga mmogo le baretsi go gae le ba ba fana gompieno madume ke a dumedisa LTK le Neli ga mmogo le baretsi go gae. All right. A re simolole ka wena Professor gore dipina tse tsa kgaratlho tse re leng gone ka kwano ka tsone gompieno o ka re di na le mo malobeng fa re lebella di na le seabe se segolo thata mo go ka gwetlheng puso ya tlhaolele ya nako eo o tlhalosa jang maitlhomo le maikaelelo a tsone fa wa lepalepanya mo nakong e fetileng le gone jaanong ke a lebogang kgone maitlhomo le maikaelelo a dipina tsa mothale o ke maikaelelo a le mangwe ka gore dipina tse ke karolo nngwe e motho a ka ibitsang a re ke the weapons of the weak ke gore ke dibetsa tsa ba ba bokoa tsa ba ba tse di dirisiwang ke batho ba ba senang dithata kgatlhanong le ditheo tse digolo jaaka dipuso jalo le jalo mme maitlhomo go le gantsi ke gone go gwetlha le go ipelaetsa ka ditlhokego tse bao ba di opelang ba tla be ba di batla ditlhokego tsa mothaleong ka ga jalo mo nakong e fetileng re ne re gwetlha puso ele ya tlhaolele ka maemo a neng a le teng ka nako eo mme mo nakong ya gompieno le gone ba ba ipelaetsang ka go opela dipina tse go na le se ba se gwetlhang mo ba ba lwang le bone ka dipina tse mme botlhokwa jwa dipina tse ke gore they are not confrontational gore ga gona dithulano dipe mo go tsone ke gone mo leng gore di na le matla otlhe mme ga o lebelela pina yone ka bo yone a ke re e kopanya batho people are united in even like ntse bona ba ntse ba opela fana gore ba kopane le ka mogopolo so it's a form of resistance e leng gore it's mobilized so ga ba opela ba bua ka a united voice so ke gone mo e kgonang go nna le seabe se segolo ebile di na le impact e leng gore e farologane le fa motho gongwe a tlotla kgotsa a ka tswa a bala molaetsa o dirileng jaanong ga ba dira jalo ko gore ke selo se se tona thata se se botlhokwa re o nthusitse professor o fetsa go bua ntlha yengwe a re dipina tse di tlhosetsa mogopolo o rileng mo mothong yo go gatellang ka nako eo a re lebelle matla pina e gore e tshwantse ya bo ile pina e ntseng jang e ka mphetolang mogopolo ka gongwe ke mogateledi yo ke go gateletseng mme fa o opela pina eo o e kwala kgotsa o e tlhama gore e nne le matla a ntseng jang a tla dirang gore ke emise butshe ke go gateletseng ka yone ke o thusitse mauna tlala raitso ke dumelana le se mo professora a buang ka sone gore pina tota ga o opela kana ebile le maikutlo o tsenya maikutlo a gago mo pineng jaanong e tlhotlheletsa gore le bue ka lentswe le le lengwe mme fela e sa tlhotlheletse gore bue ka lentswe le le lengwe e tlhotlheletsa gape le gore le nne le matla le thata ka gore ga le lengatana ke gone jaanong le bonang matla le ga re ka dira sekai fela ga motho ka opela pina a re le sang magwala a cheche le morago go ye rona ba pelo di thata ko pele ga ise gore batho ba le sefatlhego ka go le matla tsenyang mo magwaleng a cheche gore batho bao ba na le dithata botlhe jaaka o ba shebile mme fela pina ka bo yone le ka mokgwa o ba e tsenang ka matla ka gone e ba fa thata eo ya gore ba lebagane le se ba lebaganeng le sone ka nako eo alright a re nne re gatele pele ka yone prof mo malobeng bo leko ha ba ile botshabelo bo mama Miriam Makeba le Brahiu Masekela ba ne ba tsenya molaetsa mo pineng go leka go ngoka support kgotsa tshegetso ya ba ba kontle gore re na le ntwa e re lwanang kakwa ne gone yanong motho o ka re go fetogile
ntwa e ne loa maloba ga se ntwa e re lwanang gone yaanong ke ka mokgwa motho tla ba re malobane ba opela sia ya epitori gompieno yana ko ba tsena ka Northwest University bore sia ya epitori re mo Northwest University a re bue ka nako e dipina tsa kgaratlho tse di fetogang a seo ga se re gore go gongone ra go tshwanna ke gore re itlhamele tse dintšha gone a re itlhamela tse dintšha ke ntse ke botsa mošwa gore a go raya gore re santse re tla kgaratlha go ya go ile ka lebaka la gore re santse re huparetse gore pina tsa kgaratlho tsone di ya go nna teng a ga re di fetola a ga gore re ineela gore ra go dula ntse re tlhoka go kgaratlha nkgonne ke a leboga no go matshwanedi ka gore letlhako le leswa le beelwa mo godimo ga le legologolo jaanong ya ka o fetsa go tlhalosa gore mo malobeng e ne le kgaratlho ya mofuta o rileng ebile bontsi jwa bakgaratlhi ba rona ba bangwe ba ne ba le ko moseja jalo ba opela dipina go gwetlha ke monokeng ya boditšhaba mme mo gae mo o ne go na le ba bangwe ba ne ba le teng ke ka ntsha sekai yaka bo Mzwakhe Mbuli ebile tota nna ga ke gola ke reditse re godile re opela tsone tsa bo Mzwakhe Mbuli because e ne le mongwe yo ba ba neng ba setse mo gae ba kabile yona that void that was left by those that went into exile ka nako ya the UDF jalo jaanong ga jaana re tle go nantse re tswelela go kgaratlha ka gore ga o tla go shebelela maemo a ga jaana le dilo tse di diragalang le fa ile gore gone anong re kgaratlha a kere nako le re kgaratlhela and it was the struggle against freedom, the liberation struggle so to speak now di changeile slightly because gone anong re kgaratlhela kgatlhanong ga ditirelo tse di bokoa bonwenwe corruption jalo ke dingwe tsa dilo tse re le go ra di lwela ga mmogo le go lwela access e ka tswa le mo dithebong tse di kgolwane ya ka bo di university ga mmogo le go tlhokega ga matlole le tse dingwe mme dipina ga di tlhamiwa of course tsele tsa bogologolo di tlana di teng ka gore ke class ya neeletsa mme ebile ke mono wa tsene gore di a tlhamiwa gona no di agelelwa mo godimo ga tsele tsa maloba gore ga di taologe re tlo go go dipapatsong ha re boa ke be ke boa le wena o thusitse prof a pina ya kgaratlho e na le motho o tla reng o ka reng o entitled ke a gage kgotsa pina ya kgaratlho nka e opela ke sa itse sepe ka kgaratlho kgotsa ke ne ke le mogateledi a le nang ka e opela gona a dina le batho ba yone le ba ba reng ga gona tshwanelo go opela pina e wena di dulahatse motsotso fela nyampi go le gontsi ga go jalo ka dipina tsa kgaratlho ke ya botlhe ebile go le gontsi ga e tlhamega pina ya kgaratlho o kgona go e tlhama fela gona na ke re tlodiwa ke maemo ebile ga bontsi jwa teng ga di practice-iwe o ka utlwa fela like mo nako e fetileng ne re kgona go opela utlwa fela re re mmang wa tlhakatlhakanya mamang wa tlhakatlhakanya mamang wa kopakopanya le ka mo romela Mandela bula gore ke nka ka motliseng botlhe ba ba tsena ka se re nya ke rata botsweretsi creativity e leng teng mo dipineng tsa kgaratlho go siamera go ya go rekisa fa re boa o thusitse re tlo go motho wa tlhaeletsano re tlo go bua ka ya social media le seabe se se dirang se ha ile gore social media ka lebaka la gore bana ba re bonweng ka 2000 go ya kwa re na le tlhaloganyo tsa rona ba re bonweng ka 80s go ya kwa re na le tlhaloganyo 90s fela jalo le ma 60s ba ne ba tlhamatse ba na le tlhaloganyo tsa bone gone yaanong yana tshusumetso ya social media e iphile matla fa re boa re komela ya social media ra boa weso se ke Motsweding FM konka bokamoso o mo dia boa o reditse Motsweding FM konka bokamoso mo dikgwetlhong tsa loso bopelotlhomogi ke kgomotso ya gago ga wa tshwanela go nna nosi mo morwalong wa madi mananeo a phitlho a clientele a duela mo letsatsing
o ka kgona go sireletsa maloko a lelapa a le 13 le bana ba le 3 mo lenaneong le le lengwe. Ka clientele o reka kagiso ya monagano. Fa nako e tla, teletso ya megala e botlhokwa o ka e dira ka airtime ya 200 ranta e o e amogelang fa o dira kopo. Mananeo a fana ka tshireletso ya dintsho tse pedi tsa kotsi le kabo ya dipalangwa, grocery le tshirollo ya letlapa. Ikwadise gompieno, go bonolo. Ga go diteko tsa kalafi le dipampiri tse di tlhokegang. SMS-a motsweding go 49233. Ke motsweding go 49233. Clientele Life ke FSP wa semolao le moabi wa insurance ya botshelo o nang le license. Bona dipeelo online go ditlhotlhwa tse di tlwaelegileng. Rustenburg, kwa dithabeng tsa Mogale, Magaliesburg, kwa monna Tshipi a betlilweng. Konka 87.6 FM. Kgotsa mo epeng ya SABC Plus. Motsweding FM, konka bokamoso. All right, re bua fela Songs of Struggle, Voices of Tomorrow. A re tsene mo go ya social media, o nthusitse. Social media e bopa jang ebile e senya jang dipina tsa kgaratlho tse ke bonang re di dibela thata, re di sireletsa thata ebile re a le poulelo ka tsone. Social media e tsa karolo efeng? Tota maranyana a boitapolosone a ke riano go tla tswa fela mo goreng o a dirisa maitlhomo le maikaelelo a gagwe e le eng tota sente. Mme le ga re ka lebella go morago go re tswang teng ka Christmas fall o tla lebella gore jaanong ga jaana bašwa ba dirisa jalo di hashtag do tse leng gore nako eo ga batho bao ba ne ba opela dipina tseo tsa kgaratlo pele kwa bone ba ne ba sena tšhono eo ya go ka dirisa tsone dio tsa go tshwana le tseo. Jaanong so se se ntseng jalo ke gore le ga ile gore ba dirisa maranyane a boitapoloso go ka romela molaetsa kgang ke gore ba dira jalo ba gopotse gore ke sediriswa se ba nang le sone ka nako eo. Mme le ga ile gore se ne se le teng mo malobeng ke tsaya gore le ba mo malobeng le bone bana ba tla se dirisa. Yo, o fetsa go bua ntlhangwe ne ke tlotla le mongwe ke mora ke re fa re tsena ka matseno. Bontlentle jo bokakwa bo go gakolola gore fa ne re le fa bonne bo seo go sena di-station tse dintsintsi tsa gore o tsaya ditshwantsho fa o tsaya ditshwantsho bašwa ba lemogile kgaratlho ya ikonomi gore ba tshwanetse ba nne karolo ya ikonomi ba bangwe ba rentisa le malomo gore tsaya lelomo kile gore ba kgone go tsenya sengwe ke kgaratlho e ba ilemogang gone yaanong mo nakong tsa gompieno gore tshono ke ye a re e dirise re bone gore e rungwela ka tselentseng jang re le mošaki yo a tumela mike tsala ya me dumela o amogetse mo motsweding. Dumelang Mosedi FM and all those listening at home. O bua puo efeng go gae le bua puo efeng? Sekgowa. Le bua Sekgowa. E re Motsweding FM. Motsweding FM. Aha. A bo re bolelle. Ke mosimana e o tholo. Fa o le fa o mo hatsing la borolong go ra re go ka tholo Mina Tshipi o Tshipi noto ba tla go bolella bokgaitsedi yake gore fa re dialo ra re fa ne re ka go fa tshono ya gore gone yaanong an opportunity for you to compose a song about struggles that young people are facing today. What would the message be coded like? I think the message would be mainly composed of, firstly, unemployment. Yeah. Secondly, it will be the lack of knowledge that many citizens of South Africa have in correspondence to the political and economic state of the country right now. Yeah. And thirdly, it will just be the freedom of expression. And lastly, it is the cancer party ANC. As I believe ANC is a problem, as many of the political figures point South Africa in a direction that is not positive. Do you probably maybe have that song in mind? Maybe you'd like to give us a line or two or three lines that you can just, give us a rhythm of a song that you have in mind that you'd like. This is the message I'd like to bring across. And give us a few lines. 1, 2, 3 lines.
Kill the boer. Kill the No, that's not a song. Yone eo. No, that's no. That's not a song. That's a chant from our forefathers. Yes. That's a chant. Now I want to ask you, do you think songs of struggle, when we sing them, do you think we are preaching to the choir or they reach their intended purpose? I think most of the time it reaches the choir. It doesn't really. It does not have an impact. Why do you think so? Because it is all just talk. It's music. It's song. It's not action. We need real action to be taken place for change to occur. Okay. So do you think in the future we need? Do you see a future and see a place for songs of struggle? Or do you see a future, do you envision a future and see action only? I see a future where action mainly is the one that is at the forefront. But music plays a critical role as music unites many of us. All right. That's why when we do sing struggle songs, it unites many of us and we have a common cause. And we understand sometimes why we are there, parading or like striking or whatever we are doing. Which year were you born? 2004. Yeah. 2004. Thank you so much. Thank you, Tholo. Tholo wa kolopa professor. Wa kolopa. Go na le ntlhangwe e re yetseng tlhoko fa ke patlisiso e sa kwadiwang ka gongwe go na le go e kwadilweng gone. Mme by observation gore basha ba go neanong ba lebella dilo jaaka dintsi ga ba o kaoki ga ba o kaoki ba dilo dintse mme wena jaaka o na le maitemogelo a setheo sa thuto ga jana o lebelela isago e ntseng jang go na le ko re tswang gone segolo jang mo ba kgaratlheleng ditshwanelo tsa botho ka ntla gore ba agiwa teng fa mo setheong se ba eteledi pele ba agiwa teng fela fa o lebelela isago e ntseng jang nkgonne ke bona isago e botoka go na le kwa re tswang ba kwa morago ba dirile go tlala seatla go fitlhelela fa re leng teng ke gone mo ha re fitla 1994 Mandela a tlhalosa gore struggle continue go gore le mo isago go tlana go ntse go na le di kgwetlo tsa mefuta e sele ka gore society evolves mme ga society se evolve se tlisa di challenges tse di rileng mme rona mo South Africa ga mo go le Africa ka go ralla bophara sengwe sa di kgwetlo tse di tona tse leng gore re tshwanetse re le bagana le sone ke yone the hegemony kgotsa bogoma jwa the double tragedy e re tlile ra experience in the past ya bokoloniale ga mmogo le apartheid double tragedy e manifesta mo dilo tse re di dirang ka gore even the education itself the way it's orchestrated it's colonial so re tshwanetse re lwana go le gontsi to decolonize the education re Africanize and domesticate most of what we are doing. We are busy trying to do that and also reprioritize the poor tsa rona ka gore puo ke yone gore puo le culture they are intertwined so go le gantsi ga o sa itse puo ya gago you end up shunning or looking down on your own culture because you somehow see it as backward but that is just your mentality because you are an outsider so how we appreciate your culture that's why we kgona go bona basha and then I think Ali Mazrui complaining and the late professor at large of Africana study Ali Mazrui are the more basha ba rona re ba ruta ka
ka bosekgowa ba itse go bua sekgowa thata, the more they shun or look down on their own culture, own ways of doing things. So mara ha ke shebile go tlile go siama. Go tlile go siama. O nthusitse o koma ka tlhogo gora gore wa re ke la meleo 30 seconds we garela jang. Dipina tota ke bontlha bongwe ba rona, ke karolo ya rona jaaka re le batho. Ebile ha o bua ka gore a tsone struggle se a tla fela ke aluta continua botshelo ka bo bone fela ke kgwetlo jaanong dipina di kgona go nna borogo ga tshepo e setse e fedile mme di re bontsha bokamoso jaanong dipina di kgona go nna borogo jwa rona gore re feleletse re tloletse kakwa. All right. Go siame re lebogile thata baeng ba rona re lebogile thata prof re lebogile thata o nthusitse tswelelang pele le re ruteng rona re santse re le bo setlhabošeng santsane re ra go di opela re tlaila re di opela re tleroga mme ha re na le lona gore simega bokamoso bo siame re a leboga re lebogile thata re mo nakong ya kantorong ya dikgang a re tabogele ko o nkemetse ke a go leboganeli mogaetsho Madume o ka solofela go utlwa gore Tona Solly Malatsi o solofetswe go tlhagelela kwa komiting ya palamente e ka ga ditlhaeletsano le digital technologies. Unfortunately, consequences are going to have to follow, and Parliament does demand accountability from the minister. Mme badirisi ba Post Bank ba tla tlhoka go dirisa mekgwa e mentshwa ya go banka. Mogaetsho o tseletse dingwe ka ura ya botlhano. Dumela Fifi. Tsa metshameko di a boa tsa metshameko mo Motsweding FM. Dumela Amasedi mo go tsa metshameko mogaetsho wa mogela le go dumedisiwa ke re file mogomotse metla go simolefela ka go lebella kgwele ya dinao. Motswadino wa setlhopha sa Kaizer Chiefs Brendan Peterson a re fana go legana le setlhopha seno go ne go se bonolo le seng ka ntlha ya fa go ne go le bao ba motshwantshanyang le motswadino wa maloba wa setlhopha seno Itumeleng Khune ba ka ya fa ene a sena bokgoni le seng. Peterson a re gompieno dilo di fetogile ka ntlha ya fa a bokiwa gongwe le gongwe go a tsenang gone go latela tiragatso ya gagwe entle mo mebaleng ya setlhopha seno. In the beginning it was a bit difficult, because a lot of people saw it as you taking over, myself taking over and all of that. So you face a lot of criticism and all of that. And, in the beginning it was a bit difficult, and I won't lie, I struggled in the beginning. But, until I realized for me it's I have my own race to run, I was put there for a reason. And there's no need for me to try and fill someone else's shoes, but for me to, set my own standards and run my own race. And I think until I came to that realization, things became easier for me, showing people that what I'm capable of, who Brandon Peterson is, as a player, as a human being, and not trying to fall in for anyone else, but just establish myself and be who I am and who I was set up to be. O fa re lebella mo go tse dingwe tsa kgwele e dinao mo Monastiri wa TS Galaxy Team Sukazi a re gone go sena gore ba ka tswela le mokatisi Ednan Beganovic fa morago ga a go bona ntlha e le nosi mo metshamekong e le 10 ya league ka jalo ba sweditse go mo golla pele a ka senyetsa go ya pele. To be honest, to have a run of 10 matches and 1 point, I don't think anyone would argue against it to say you have been on a bad path. And of course, when it came to a point where we were left with only 5 games, I was clear to say our priorities have changed. Our priorities are now to stay in the league, as opposed to anything else. The priority is to stay in the league. So the matches have dried up. We're left with 5, and we're coming from a run of 10, and we don't seem to be able to collect a point. Lost 9, 1 point only. So this is what informed this very difficult change. And we arrived at the decision that probably, let's try a new way or a different way. And of course... Ko bofelong go mogaetsho re lebeletse ona mosameka kgwele e dinao mokatisi wa Chippa United Vusimusi Vilakazi a rotile mo go gore ga ba kitla ba gailwa ke selepe se se bogale sa magagane le fa gone ba le mo maemong a tlhobetsang mo lokong ya Betway Premiership e leng maemo a bolesome le boraro. I said it when I was here, and Chippa was the last on the log.
I said Chippa will never be relegated, and I still maintain that even now. I've lost 5, but I'm saying Chippa will not be relegated. I believe it won't happen. And with the capacity and also the potential that Labafana Banazo, it's just that I still need to make sure I go back again psychologically in trying to make them would believe in themselves and trust the process again. I thought I'm done with that part, but surely it shows no. Maybe the complacency is taking place, and then we need to be down on the ground again, and then have that hunger of making sure that we Mokgaitsho ke ka mogone ke gagela sekutlana seno ka gona fela ga jana ke go golona ne le LTK. Re tlhaela fela ka wena ha ka bo o tsholeditse molenza le wena ka ba tlholeditse molenza o le ko a itlola le ntlope o ka ba molenza o le go godimo a tlhabeletsa o tlhoka le ntlola ga gore file isoja ile wena re file allo maka dia boa ya ra le moretsi ke yo ke mogaitso dumela buti how's it how's it? I'm fine. How are you? Oh, grand. I'm not doing so. Oh, not. Lina ke manjo. How are you doing? No, sir. I'm trying to be comfortable. You see. How are you doing? I'm sorry. No, it's fine. It's okay. Okay. Yeah, Lina ke man. My name is Maya. Yes. O tlhaga ko kae? I'm from Soweto. O tswa Soweto. All right. Maya wa go Soweto. O siame Maya, re bua ka Songs of Struggle, Voices of Tomorrow. Yes. Re bolelle go ya ka wena hela ka tlhaloganyo ya ga Maya the significance ya khotsa bokao jwa Songs of Struggle mo go wena le mo se se bonang mo Africa Borwa. All right, so a song of struggle to me, the significance now. Personally, from where I come from poverty. You see, so that's my first struggle. See, growing up in poverty, it's very difficult to make a name for yourself, especially when you come from areas like Soweto. But because they don't believe in you and what you can accomplish. So that was my struggle. I feel like if I were to make a song of my struggle, it would be about poverty and an identity crisis. I feel like as youth in South Africa, we don't really pay attention to how much we struggle with our identity. In terms of culture, religion, and overall impact in our society, you see. A personal example of mine, in my culture, I have a serious struggle with my identity because I was born in South Africa, first of all, but my family is from a foreign nation. So I struggle to figure out whether I am South African or I'm from that nation. You see, growing up, I tried to fit in South African culture to find myself, and then I would always get told, also a big problem in our country is xenophobia, of course. Right? Once they find out, you're not from here, it all goes down. You know, that's what built the identity crisis within me. So that's my struggle. Poverty, identity crisis, lack of culture and understanding within myself, which is a big problem that I see youth facing. Right? I came here into university. I thought it was a second chance for me to start over. Right? I think we all built that. But finding out there are so many individuals who are going through the same thing that I am going through in terms of culture and identity crisis. It really breaks my heart. And I think it's a struggle that we need to get forward and move forward as a youth and a country. Jagamusha, as a young person, ubuaka identity crisis. Back in the day, the struggle sabone ba itse gore the root cause ke eng. Yes. So o lemogile the root cause. Wena gone yana o lemogile the root cause ya identity crisis, and do you think gore through songs, through art, through we express it differently, only a way in which certain problems could be addressed? Yes. Do you think so? I do think so heavily, especially in platforms such as music, art, picture, film. We can form a bond, right, and a unit. We can come together with our different ideas of our identities
and find what defines us as youth, as a person, so that we're not lost. We find each other through music, film, art, and any other sorts of media. I personally am learning to find myself through sports. I'm affiliated with the volleyball sport in Northwest, so that has helped me build an identity. Right, ra go utlwa Maya. Ra go utlwa thata re bogetse nako ya gago Maya. Out ya Soweto. Out ya ko Soweto. Jwang se. O dira jwalo. Thank you Maya. Re lebogile thata. Alright, pele ga re ya ko Mzania ba mo itela le khofi bile ba mo hype. A re fete ka sengwe ka bonako ke se sa re fa o santse o dirisa SASSA Go Card ke nako jaanong fetela ko Post Bank Black Card gompieno maybe le itse gore seo ke mahala gape go bonolo tla le ID ya gago mme o etele lefelo la Post Bank le gaufi le phetolelo ya gago ya karata e ntšhwa go bona mafelo a dirang tobetsa star 120 star 355 hash mme dipotso tsotlhe le letsa customer care go 0800 535455 Post Bank ga ikitla e kopa pin ya gago kgotsa one time password Post Bank banka ya gago motlamedi wa ditirelo tsa ditšhelete yo letleletsweng mme go melawana le dipelo e dirang fo a re ye ko Mzania. e sa lo boa ko kefing bo fitlha o dula fela mo sofeng o sa boisepe yana batho ba motho a ke go go itse tee keo ke ne ke sa balelele tee ke ne ke re a fela gore ga o boisepe batho ba modimo le tšhelete ya letsatsi ke badile o ntse o nshebile hle monna modimo ao motho o montle o raya gore kganyele ya mesong e go tshwentse thata yana tshwaneke ka ko ntshwetse mona ke o fe mosadi ya ke a tshwenyela motho o montle mare re buile mose o bua le nna tabena e se tletse motse ona kaofela a ke re toniki ne ke batla go itemogela pele gore a ka tota batho ba mpatla o itemogetse jwale no ke itemogetse no bone tota batho ba nthata motho o montle wa tseba ke ntate toe o bua jalo ka batho bana ba politiki ba dulang ba hlaile di-TV bane ba o rata bone tota ba nthata mogatsaka jaanong ke batla ke monokeng ya gago fela tle jaaka mosadi wa ka wa itse ke tlabe ke siame thata ga o ka nke manokeng kore wa tseba keng legato la ka lona ga go bue letho ka lona go kgathallwa batho bana ba boutelang nna go batliwa fela kore ba tsa tsheetso ya ka fela mogatsaka a ko mphe di-blessings tse ke tsene tu ke tlhoka fela o nne le nna o mphe mofuthatšhele atle o se ka tshwenyang tate batho ba mosane ya mona kao fela ba sentse ba di entse di-blesse tseo wa utlwa ba di entse wa itse tota ne ke ithakerera go itumela mmogo mo tseleng e ya go buela ko dipolotiking tseba ke nthoniki na wa lebala gona o ne o phela jwang kantorong ya dipolotiki no ke a o lebetse ka pele tse no ke dilo tsa teng a kere ke kitchen e mogote mme na le meputsoputso mogatsaka nna ke e batla meputso eo ya teng eo ga ke e batla jaanong nna ke e batla nna ke tsebo tla nne o bona gona o tswa jwang ka yone e ka re o motho a na le mona man ga o batle ke tswelela pele mona wa eng o tseba gore dipolotiki di o sutlile monnaka mogatsaka ntho gore gale nke ke be ka re ga ke na go kgotsofalela ntho ke e bona gore ne a se yona e ke tere ka fitlha ko gae ka bonako o tshwanetse leadership etse ga se mang le mang a ka emang ba dire ka lefoko ga raro ka letsatsi bona ne ba le bantsi mara ke lapile tla monna dipolase di le tharo ya wa itse ba go ratile so o no re ke gate mafura ga nnyane gore re kgone go fitlha ka bonako ne go siame okay ke go lapa go mbuisanyana
etse bathapi ba itumela Bamphile ba bone gore ba dira dipolaseng ba kgona go dira sentle ga ba tlhotlhelediwa sentle. nna ke itumela ga botlhe ba ipofile gore ba tla latela melawana ya badiri le bathapi. ya o itse go kopanya ditau le dikonyana mo lesakeng le le nosi Bamphile. Excellent, my leader. mme sengwe ga se a siama fa Tlhomelang. E ka nna eng se sa siamang? Nna ke bona tsotlhe di tsamaya sentle mos. re se ka ra kwatisa mokgatlho o tla itemogela gore comrade Keto a ka se rate. Well, nna personally leadership ke tla dira bonnete ba gore ketapele ya mokgatlho e itse gore o tlisa kagiso mo ditirong ebile le badiri ba tokafelelwa ke maphelo ka ntlha ya dibonase tse o di buelelang leader. gape nna ke motho wa union Tlhomelang. No, wena o all rounder madam. O tla bona le yone union ya dijo le ya dipolase ya go batla very very soon leadership. Itse leader ke ne ke mathata ke eng yana? ke gore wa bona kgangele ya ga McCoy e santse e santse se di boelang leadership man. No, ga ke re re nyatse puo ya ga McCoy mme ga re a tshwanela go dula re tshosa ka dile ka yona. re tloga re sa dire sepe. yeah, well ke nnete comrade Mpimpi. So ha go le jalo ke na le tshepo. a itse Bamphile maloba ha re ne re ja sushi ne re digela ka champagne e le tlhotlha godimo ke ne ke ikutlwa ekete rawe ke kopa o be matlho mo tseleng. Bamphile okay go siame moetapele matlho a mo tseleng. Thank you. All right. Santse o kgotswetse gore ke rile ona le mona. Ke a kwata se ke tlwaetse Tonic. Mare ke mosadi o feng a ka se batle monna wa gagwe nna majuru? o tsho jwang ke nna moradi ya Mkhwanatsi. Ha o batle bophelo ba rona bo nna botoka Marelisi. Tonic ntho e neng re phela ha o no le councilor e ne se bophelo ntho eno no. Eba a wa re ne se bophelo. Re ne re dula re na le madi a makana-kana. E lang basadi a tswang kae? Ke mona fela man. Mogatsaka dumela tle. Wa tsa ke nkojetse nna nako eo ke neng ke kenya tšhelete ka tlong no ho etsalang tate no etsalang no ne ke sa le mona ne ke sa le no sa le gore ke tsenya man Tonic hao o no lwanela eng he wa itse mfanolo wa mavetana ne yes o ska simolla Lizzy ke a go kopa o se ka ba wa isimolla ke a go kopa eng batho ba modimo ke hlalositse ha kae tabai ke hlalositse ha kae ke wena o na le mona wena go siame mare nna ke a tsena batho ba nthata hela ambassador le wena wa ba rata ke ke tlameile ke ba khotsofatse ha ba nthata o busula mare wa itsilise wena ka tshong jalo ke busula ya ke etsang wa ntloela le nna wa tse gore o nthela ka dipuo gore ke re batho ba nthata o batla gore ke re ga ba nthate batho ba modimo ha go hlokahale gore o ntjetse ke a tseba ebile ke iponela ka mahlo ka mabedi kgale kwana ke bone kgale o boneng ke ka mokgwa batho ba reng di-politician tse di tswelelang pele ga dina bas bua tswela pele re tlogeleng ke gotetse mo ke temo wa tsa ke ngwanhlanyetsa ntateng e wena my leader ke ne ke re ke go bolelele gore ka assignment ya maabane ke nagana gore bank account e le setse ke feditse ka eo Bamphile o fetsa jang ke file offer ya respect account ya ka gore a fe borapolasi ba tsenye madi mo go yona no mara tla go tsenya mo mathateng mos yang mara Bamphile ba tla kgona go sela morago madi ao madi a trace ga kana ga o itse ka ga gona bothata ka gore ke a go a isa otlhe go mokgatlong ya no mberesela ka eng Bamphile
tlhomela a ke re direla go tsena mo kantorong ke one moputso wa rona oo mara tenyana e fedile rra ha mokgatlho o batla gore re leboge o tla re leboga bathong leader ha o mpetsa underbelt jana go rileng ya o tla intshwarela rra yaanong madi a re setseng re a bone one ke raya a tswang ko go over Jasfeld nna 15 e mo gona ke a e busa so then yaka ka gore nna ke setse ke berekisitse bontlhamo jwa yone ke tla re ile ko transportong catering tse dingwe le gore re setse ka sengwenyana sa go nna re ntse re oketsa letlole la mokgatlho yane ke gore motho o dira ka mafolofolo mare leader ka naga ke na letseno rawe o tla bona letseno mo kantorong yaka ha o le spokesperson ke ra ha ke setse ke tseng kana ke dira ka botswapelo ba mphile I mean a ke tsamaile bosigo ke inetse mo go wena ke direlang mme ke sa kry sepe rawe ke feditse badiragatsi ba drama ya rona e ratega mo Motsweding FM se boloke ke ba latelang Teacher Nane o itsege yaka Tonoshi Matumo Matsose karolo ya tshemekanyene ke Madipere Ntombi Selefo o itsege yaka Bamphile Calvin Komani ene ke Tlhomelang bakwedi ba drama ya rona bone ke ba latelang Martin Koboekai motlhagisi wa drama ya rona ene ke go fa one motsamai fa motlhagisi mogolo e le Frida Tlhapane Ladies and gentlemen, Diabua Rebararo Teleko Rebarataro LTK Diabua Hasimbonanga Hasimbonango Mandela Tina Lape Kona Lape Hleli Kona Hasimbonanga Hasimbonango Mandela Tina Lape Kona Lape Hleli Kona. Oh, the sea is cold and the sky is gray. Look across the island into the bay. We are all islands till comes the day we cross the burning water. Hasimbonanga Bonango Mandela China Lape Kuna Lape Hleli Kuna Hasimbonanga Bonango Mandela China Lape Kuna Lape Hleli Kuna. A seagull wings across the sea. Broken silence is what I dream. Who has the words to close the distance between you and me? Hasimbonanga Bonango Mandela China Lape Kuna Lape Hleli Kuna Hasimbonanga Bonango Mandela China Lape Kuna Lape Hleli Kuna. Stephen Biko. Hasimbonanga Bonango mfowethu thina Lape Kuna Lawafela Kuna. Victoria Mxenge.
Hasimbonanga Hasimbonanga utati wethu laphe khona lawafela khona Neo Agate. Hasimbonanga Hasimbonanga umfowethu thina laphe khona lawafela khona awungithi hey wena hey wena hey wena hey wena nawe sofika nini la siyakhona Hasimbonanga ne le moruri LTK di a bua Freedom is coming tomorrow. Sarafina pele ga fo Johnny Clegg ona le Savuka ba re a simbonang Mandela. Re tla fara bo wa rena le Tasmane o tla ba le dingwano. A betsa tsa gagwe. A re bolela gore ka gore ke motlhagisi o tlhotlhwa. Pina. Tla re fa. Re bua ka Pina, re bua ka Kgaratlho re ko kantorong ya dikgang. A re mogele kgaso dikgang tsa ura ya botlhano. SABC News re ikemetse ebile ga re tse letlhakore dikgang mo motsweding FM ka go leboga LTK Mothoetsho Madume ke Masedi Motlangwane dikgang ke tsa ura ya botlhano mo motsweding FM modulasetilo wa komiti ya palamente e ka ga ditlhaeletsano le digital technologies Khusela Diko
Kanye o etsalang? Ke Vasi. Black President re mo ureng ya bofelo ya Diaboa na o reditse mogaetso fa re tswa go rekisa ga ise re fetse jaaka o loka re ga go a lekana re le puisano tse pedi tse di setseng se ka ba tlhaiwa ke seo re mo tsotseng e le lesome go tswa moreng ya botlhano o re ke ya bofelo eno me re konosetsa tiro ya rona e re tletseng ka kwano ya go tla motse wa Gauta motse wa Pheta ka Pejana Konka 89.6 FM le mo epeng ya rona ya SABC Plus Motsweding FM Konka bokamoso. Ladies and gentlemen, Diaboa LTK Diaboa Rustenburg kwa dithabeng tsa Mogale Magaliesburg kwa monna Tshipi a betlilweng Konka 87.6 FM kgotsa mo epeng ya SABC Plus Motsweding FM Konka bokamoso. Alrighty, re gorogile gape mogaetso re mo ureng ya bofelo ya Diaboa fela jaaka ntse re go kaela mmina thoko kgotsa Thito Kgang pila re ntse re tsamaya ka yone ke go leba seabe sa bašwa mo dipineng tsa kgaratlho segolo jang mo malatsing a gompieno a re tshelang mo go one go tlhaloganya gore isago e re lebelelang pele ke isago e ntseng jang le gore re fa re gatoga mo go yone re be re itse gore re gatoga ka tsela e ntseng jang ra le mošakio o ntse le karolo ya rona le fa ntse go opelwa kgantele ke mmone ile karolo ya rona fa ke re no re dumela Kwa Khanya, yes. How are you guys doing? Ke tla ka boss go today. Ke tla zama Setswana sa ka mara yeah, ke seo sa se diluted. A re itse Kwa Khanya gore re mo tlhaloganye gore ha dilute Setswana o se dilutelang Kwa Khanya ke mang ke eng mo Northwest University? Yeah, so Kwa Khanya is a Bachelor of Arts in Communication student. I'm doing my postgraduate studies, get an honors degree. I also am a presenter. Social studies. Communication studies. Communication studies. Okay. Yes, and I also am a presenter on the campus radio station NWUFM. Also do a bit of sports media work, so I'm really an all-round media guy. I really am very passionate about media, communications, and the likes. And radio, well, this feels like a fun moment. Let's begin there. I usually listen to you guys. I listen to you guys. I remember also, I listen to you guys a lot on my way to like Pretoria every now and then. I really travel out of the city, out of town, and then Galireza until I reach Pretoria. So today I'm really such a fan. I'm like, get a superstar. I'm glad to speak to you guys today. Marali writes Nina. Yes, and occasions say tshwanang letse. Yes. Di kaya eng mo go wena segolo jang o le mosha sa ntlha sa bobedi o ithuta mo the media space sa boraro o le mogasi o re monang ka moso. What does this occasion means to you? This is very important because I think as presenters in campus media or those people who work in campus media, we really do aspire to get to bigger platforms, commercial, regional radio and regional media, right? So sometimes as one person that is in campus radio, commercial radio presenters and commercial radio in as a concept or in its own can sometimes feel very far-fetched. I need to work so hard to get there. I addressed this in my study that we are so much under pressure as presenters of campus radio that within the 3 years, Skilimo University, I want to make sure that after 3 years, someone Motsweding FM is listening to me and is ready to pick me up. I mean, to point and say, hey, Kwa Khanya at NWFM was and come and work at the SABC and the likes. So we become really under pressure. But I think
events such as this, they really remind us, firstly, you're on par, you're on the right track. These are the people that have also gone before you, and they are here to speak to you, to engage with you, provide you an opportunity to say, hey, Nels, how did it work out for you? You probably also started in community media or campus media. How did you get to where you are today? I mean, your producer, Swanky, is one person who's very close to home in that he also started out in our campus radio station, and he's one person also for me who is a call away to say, hey, am I doing this right? Did you listen to my show, etc., etc. So the long and short of it is having such events for us as campus radio presenters and campus media personnel, it really is an affirmation to say that, yeah, one day you're gonna get there. The people who were once in your position, there they are, where they are today, and they're here to just remind you that you can get there. Songs of struggle. Yes. But also Naribuaka Voices of Tomorrow. Now, what does it take to be a part of those voices? What do you need to have? What value should you be adding more society to be part those voices? And what words in those voices would be more important in the future? What should we be saying to the future now? What should we be preparing to say to the future now? Lovely question. I think let's break it down. Begin with the first part about voices and what does it take. I think for me, more than anything, it takes a willingness. It takes a willingness to firstly identify a problem around you that needs to be changed. We cannot give you power without you not knowing what are you going to do with that power. We cannot give you a platform to amplify your voice when you don't have a cause. Then why are we giving you the power? Why are we giving you an opportunity to voice out whatever it is? So first of all, have a willingness to identify this is a problem around me that needs to be changed. This is a problem that is experienced by young people that needs to be addressed. So having that willingness first of all, and then also being available and showing up. And these songs of struggle. Sorry, Kwakwanya. So these songs of struggle, when I ask Kwakanya, let's say ding say identify young letone, let's say chat o bonangore, well, take it when I say let's say identify young letone, these songs of struggle. Yeah. So earlier in the first hour, I think we had one of our political formations singing a song, Etsi Pambilingewo. Okay. Right. So you find that I resonate with those, right? But also, I won't forget the songs that have brought us to the freedom that we're enjoying today. Those remind us of where we come from. Even though today it's quite different, the things that we are advocating for through songs, through struggle songs, they've become very different. In the past, we were using song and music to fight against a system that was oppressing, one group of people over the other. But today, we are using songs and music to advocate for things such as poverty, social inequalities, gender-based violence, etc., etc. So I really resonate with both. One, in that I acknowledge where I come from, and the freedom that I'm enjoying today is from those struggle songs, Abo Mama Winnie Mandela, Abo Tatu Nelson Mandela, when they were chanting together. But today also I'm now part of these songs that really are for, championing the interest of young people and, of course, addressing challenges of today. Kwakanya, ra lebogela ka moso re lebogile thata. Thank you so much. Ra lebogile thata. Tasman o mo mogaleng ga jana re tsweletsa puisano e le ene. O amogetse mo diaboa Tasman madume ke ao. Re tlotse mo dipuleng a wena o siame. Re monate. Tasman, a re simolole fela mo go wena jaaka motlhagisi wa mmino ebile o le modiragatsi go le gantsi mmino wa hip hop o tlhalosiwa ile mmino o go tloga go malobeng o no dirisiwa mo tlotlong kgotsa kgaratlho e rileng discourse e rileng a re bue ka boleng jwa mmino segolo jang wa hip hop mo kgaratlhong e ka tswang e lemogiwa
ke batho ba nako e rileng ka tswa ile nako e fitileng kgotsa ile nako ya gone yanong seabe sa mmino wa hip hop Yeah. Taso alright a re rekise B major e tla re fa re boa re be re mo tshwara gape go ra gore o re latlhegetse fo ra boa mo gaetso tla go fitla fa baithuti ba le gone mme ba re bontshitse se nkareng ke thuto mo go rona jaaka maAfrika borwa ka kakaretso gore ba fitileng go morago ba ne bana le ponelo pele ba ne bana le yone fa ile gore kgaratlho e ba neng ba ilwela ga ise fitlhelelwe gotlhelele ba batlang go morago ba go nna ba gata teng fo mme fa o ilebeletse o le kgaka jana fa o ilebeletse o le kgaka jana o ilebella o kare gona le mo re sutileng gone mme ga ise re suti go le go kalo ka gore fa o reitsa mosha a opela dipina tse di tlhamilweng ka ngwaga wa 1976 jalo le ja 76 ngwana ngwaga e dira 50 mosha yo ngwaga di somele bo robongwe soma mabedi le boraro mme o santse a fisega go tshwana le mosha wa 1976 seo se ra gore re shutile mme ga ise re shuti go le go kalo o ka re mo Afrika borwa gongwe le gongwe go ka tswang le gone re ka tsa tsono ya go lebella siso gore siso se ra se go batsa kgotsa ra se hodisa a re phunya boladu bo boshala botswa go be go nna botlhoko go be go kgona go hola kgotsa ra se boka ka moso yo tlang le ene o ita boka mo go sone mo go sone mme sone sentse se ya situtela ya go na le so se sa tleng se bui thata sa gore a o tswelela pele go dirisa mokgwa o le nosi wa go leka go baakanya le mororo go tshotse dingwaga di le 10 go lebella go morago go tle gore go baakanyege mme o santse o dirisa o nehela mokgwa o a go ra gore ga o tlhoke go boela go morago le belele gore okay mo a ke fetolefa gore ke kgone go amogela dipholo tse a o teng Taso Major Nikes alright no gare mmone a le gore dipina tsa rona tsa kgaratlho ka gongwe re ka taboga ka tsone go itlhelela re ya go baka ntro ya dikgang so a bedile boraro go tswa kwa ureng ya botlhano magaitso ra solofela o ntse le karolo ya se segolo jang ka go maranyaneng a rona boitapoloso a motsweding FM ntse re bona fontse ke bona mogaitso mongare ke na le nyena ke a lo bona lo tlhaga good ra leboga le ka moso
le ka moso a re dikolose e bimeja a re dikolose yone live radio ke teng fo bo re file ba buang Yone o ska ya molemeng e gone fa yone aha Joey
nna ke go itse yone moremi mo thulaganyong ya dikgang tse semagatwe ya tseleletse le gompieno re buisana le ba makgatlho wa baagi wa kopanang Africa Against Xenophobia re buisana ka ga baagi ba ba ipeletsang ba le kgatlhanong le baditšhaba ba ba le mo Aforika Borwa go simolola re bone le kwa province ya Gauteng baagi ba ba ipeletsang kgatlhanong le baditšhaba ba ba le mo Aforika Borwa e se go ya ka molao ntle le fo tla utlwa ka morero ka ga go tlhaiwa ga morwa wa president wa maloba wa naga ya Zimbabwe Robert Mugabe e leng Benjamin Mugabe ga jaana tla re utlwa gore ka ura ya borataro re solofela e makgaso ya dikgang le Masedi ke go leboga go itse ditlhogo di eme jaana Khosatu ya amogela tshwetso ya go atolosa go fokodiwa ga lekgetho la lookwane mme molatofadiwa wa bobedi wa polao ya ga Senzo Meiwa o feditse go neela bopaki mogaetso tseletse dingwe ka ura ya borataro Fifi tsa metshameko di a boa tsa metshameko mo Motsweding FM ke leboga Amasedi mo go tsa metshameko mogaetso wa mogelo le go dumedisiwa ke re file mogomotse metla re simole fela ka go lebella kgole ya dinao mokatisi wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso re basameki ba gagwe ba fositse tšhono e ntle ya go fenya Richards Bay go bona dintlha tse tharo tse di botlhokwa go na le e lengwe e ba e boneng bogolo jang Orlando Pirates motlhakoreng le lengwe tshamekile maleka a nno setlhopha le Kaizer Chiefs mo motshamekong o fetileng wa Soweto Derby. If they drew, obviously it's a missed opportunity. Of course, I didn't know. We entered for the match. I was not in the match. I don't really know. I got informed now. Of course, if they drew, it's even more dramatic because we should have taken the opportunity in hand and scored the points we needed to go ahead. But look, there's 5 matches to be played, and 2 in a row with Polokwane, and then we have Chiefs, then we have Siwalele, and then we have Galaxy. We don't want to put ourselves under pressure. We will take it one game at a time. And you never know what's going to happen, you know. And if God wants us to go to Africa, I don't see anyone stopping us, you know. So we'll keep on working hard. We'll keep on praying. Ko bofelong mo mogaetso re lebeletse o le mosameka go ile dinao tla re garele ka mesameko e solofetseng mo gaele ka Komoseja mme re simola mo gae ka mesameko ya Betway Premiership ke mesameko e le mebedi Polokwane City ba tle go amogela setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka kwa Seshego Stadium fa mo mosamekong o mongwe e Siwelele FC ba tle go tshameka le Kaizer Chiefs ka kwa lebaleng la Free State fa re lebella mo mesamekong ya UEFA Champions League Atletico Madrid ba tle go tshameka le setlhopha sa Arsenal mme mogaetso ke ka mogone ke garela sekhutlana seno ka gona fela ga jana ke go golonane le LTK. Ladies and gentlemen, Diabua. If house is a nation, I want to be president. If house is a nation, I want to be president. If house is a nation, I want to be president. He said, if you vote for me, I promise to deliver you even more bass, even more soul, longer hours on the dance floor, DJs who believe as we believe. If you vote for me, I will take you to the mountaintop, and there the whole world will see the glorious light of this nation. That is house. You see, people, house is more than a nation. House is a feeling. House is a LTK. House is a release. House will pick you up when you feel down. House will make you strong when you feel weak. House will fill you up when you feel hungry. He said, if you vote for me, I can make the sun rise. Take a little. Akile kre, buanse. Kerona ba Bimeja. Akona next. Yela.
mana re sale re kgaoga gante a ntse ke re ke a bua re se a ke bua le speaker le gona no gore a se ka re se gore a re kwano ya ra go utlwa ntate ra go utlwa B major Maggiore, B major. B major. Major. Ra. Major. Gare go utlweng kgonne wa re utlwa ra go utlwa yaanong a re mo mowe rona ra utlwala o re fa mike testa for ira on 1 2 tumela wa mutlwa 1 2 Mike B major so le moki o manontlotlo re ke mangana ke bokamoso Nkunyane Makhado the poet re tsatsang ke nkonne dumela o bua ngana ke Makhado the poet. I'm a multi-award winning author, a novelist, activist, and also 100 Chinese stars in South Africa. Ke modibela puo gompone ke tle go dira poko ya bonka dilatlha beat on a beat dumelang tlhankana botlhogoputso ba bile ba re tumediso ke tumediso ya batsona ga ba bua ba re dumelang ba re nna ke moseka phofu wa gabo gang ke a swa lentse go pona mikapare ka re gompone ke batla go ikapara ka re gompone ke batla go ikapara tlotlela ka botlhogoputso wa ne ba lela kgololosego Kana, they say education is the key to success. The freedom was there, but they couldn't fight for freedom. They fought for the freedom, but the freedom is not there.
kutlo botlhoko ga e tsena pelong tsa lona dikeledi tsa lona ga di tswa matlhong ka re thusang maAfrika lela. Are we free? One can see the poverty, one can see young people bana ba lela kutlo botlhoko tsena pelong tsa bone ke re where were you when they were fighting for education, fighting for freedom fighters were there. It was hard go ne go le thata boima mme go mpone go tswana fela re lela fela go tswana fela ke dikeledi gareng ga pelo tsa rona ga titumediso monate ke tumediso mme gona re tla dumela yang kutlo botlhoko e tsene pelong tsa rona kgololesego e kae. Are we free? Are we free? Deep down we can say we are free. We're trying to conceptualize and articulate I'm not free, ga ke free, ga ke a kgololesega gonne go teng ga ke kgone le go bua puo ya ga mme bo teng ga teng. I couldn't speak my language. Ga ke ipoka ke re nna ke moseka phofu wa gabo ga shwelentswe ga ba nkutli ba re o bua eng. When the young kids were trying to fight for education, now they can't fight for it. Our forefathers, the freedom fighters, they fought. I am free. I am free. I'm not free. I'm not free. I'm not free. They say I cannot speak my language. Deep down mentally I'm not free. I can't speak my language. Wherever you went, they were trying to fight for freedom, trying to fight. It was not easy. One could see their tears. Wherever you wherever you